ku ngoma, wewe uri Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, wewe uri umuremyi w'ubuzima dufise uko buri kose, wewe uri isoko ry'ibyiza byose, wewe uri neturuye, wewe uri umugwaneza ukaba n'umugira neza, wewe ukunda umwana w'umuntu urukundo rwinshi cyane kandi ruzira gahema, wewe impuhwe zawe zitugeza ku ntego y'ubuzima bwiza, urakaninaza cyane mu buzima bwacu Mukama, kuko turabawe ku bwa Kristo yadupfiriye agahamba mu ruhafu rwiwe rweranda, ingeso mbi zacu, imibabaro yacu, ubukene bwacu, ubugwayi bwacu, agahinda kacu n'ibindi byinshi bibi bisuzuguza ikiremwa muntu bikadutandukanya n'uruhongore rwagenewe abana b'Imana. Tuje gusenga twebwe ubwoko bwawe, turi babandi wahisezerano ryo kudodora tukugururirwa, turi babandi wahisezerano ryo kurondera tugahabwa, turi babandi wahisezerano ryo gushaka, turi babandi wahisezerano ryo kwinginga kandi tukumvirwa. Mukama, tuje mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, turasabye ngo utugirire ikigongwe, impuhwe zawe zitubeko, amaraso ya Kristo atweze rwose, imbabazi ziwe zitubeko rwose, amahoro yiwe atubeko rwose, dutandukanywe n'icitwa inabi cyose, dutandukanywe n'icitwa icyonyi cyose, duhabwe umugisha n'umugwiza byagenewe abana ba rudasumbwa. Kama Yesu Kristo, wewe uri umugisha mwiza w'ijambo ry'Imana, wewe uri icyitegererezo cy'ubuzima butunganye. Yesu, wewe uri agahimbare gakura agahinda. Yesu, wewe uri umwungere mwiza witwararika intama zawe. Mukama Yesu, turi gusenga data mu izina ryawe, kandi uri Imana nka so, natwe turabigishwa bawe, turi basamuragwa w'ubwiza bwawe kuri iyi si, turi ambasaderi b'ubutungane bw'ijuru. Yesu, ganza umutima w'umwe wese mubo duhuriye muri iri jambo ryo hagati ya saa 6 na saa 9, uganze umutima w'umwe wese muri abo bose tuje kogera hamwe, kogerezwa hamwe no gutabarirwa hamwe. Ndabizi neza hari mwabafise ubuzima bugoyagirika, haba mu mibereho, haba ndetse mu ngufu, haba mu bwenge, haba mu bushobozi, haba mu masezerano, haba mu iterambere, haba no muri buri kindi kintu kimwe cyose, cyane cyane ibyo dukeneye kugira ngo tubeho neza kuri iyi si. Yesu, nugira icyo ukoze kanatsindura umukozi w'ubudahangarwa. Gira icyo ukoze ubuzima bwacu bube bwiza rwose, gira icyo ukoze ubuzima bwacu bugira agahimbare, gira icyo ukoze ubuzima bwacu bugira umunezero, gira icyo ukoze ubuzima bwacu bugira akanyamuneza, gira icyo ukoze ubuzima bwacu ntibwigere butigana no mu kantu na gatoya, buhore mu nema y'Imana, buhore mu bwami bw'Imana, kandi buhore mu bubasha bwa rudasonga. Ciye bugufi ndagusaba ngo amaraso yawe miranda dutyorore, imbabazi zawe zitubeko, mu rubavu rwawe rwerenda tuhihishe, aba ari watubera umusozi w'ubutabazi, ko tubakura byinshi dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Duhe mutima wa mwiranda tuyobore kuri uyu munsi ugira kane, muri ya minsi ndwi yo kugutegurira umutima wacu, kugira ngo uze ugerere muri twebwe ubu mwami w'amahoro. Turakwakiriye muri uku kuri kw'ijambo ryawe, tuganire kandi utubwire ukuri k'ubuzima, duheze twisobanukirwe kandi twitazure kubishyira mu ngiro, gutyo tubone imigisha yose yagenewe abana b'Imana. Mu izina ryawe Yesu, duhabwe ubwiza n'ubwizigirwa, duhabwe ibyiza n'ibyishimo, duhabwe imbaraga zose zishobora gutuma tugira igikundiro, icankiro kigatandukana n'ubuzima bwacu. Mu izina ryawe ibyiza byose tuje kugabana ndabyakiriye muri jewe no muri ubu bwoko bwawe, kandi turagushimiye kuduha ibyo byose tugusaba, natwe tukakwemerera ko tugiye gukora nk'uko bishaka. Amen.
gire Kristo bakunda umukama aho muri kumane sine zisi murameze neza inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose urukundo rw'Imana ruduhaza ibyiza byose kandi ububasha bwa mushobora byose udushoboze kubaho tunezerewe duhiriwe dutabawe kandi tururaniwe mu buzima bwacu uyu mwanya ngo manganire namwe kugira ngo iyi nsinzi ya Pasika ntiducike kandi nituzoyihimbaze nkuko twahimbaje andi mapasika twabayemo kuvana tuvutse mundazabyeyi batwibarutse ahubwo ituzanire agahimbare gusumba uko tubyibaza kuko ngo hari igihe Imana izika kwiyereka igahinyanyira ubuzima bwawe ugahezuka ba mu buzima bushasha ngo nabari baragutaye bakagutangarira kubw'ibitangaza Uwiteka yateturuje amarangamutima yawewe kiremwa ciwe Keshi mukunda kubona abashitsi n'abasangwa mwese ndabizi ko mutabizirikana mutabitegera kumwe ndamaze kubona shingiye ku gashishiro ko hariyo abantu muhitisha bo kumurengera mu bikora ko mutabyumva kandi si byiza ni byiza gukora ikintu wakenye ukacyumva neza ariho tubabwira ngo uburyo bubiri bwategetswe n'Imana kugira ngo budufashe kuyibutsa ibyo yadusezeraniye kandi ibiduhe byose ititangiriye itamo sibyo narabwiye tufatiye ku ijambo ry'Imana riri muri Isaya 62 umurongo wa 6-8 haravuga ngo ngwiki mwenda basomera Isaya 62 umurongo wa 6-8 aravuga ngo ku mpome zawe Yerusalemu nahashize abarinzi baharinda iminsi yose haba ku mutaga haba mu ijoro ntibazokwigera baceretse mwebwe muzamuribukiriza umukama ntimuruhuke nimureke ngo aruhuke atabanje gusubira kubyura Yerusalemu yongera atumi ninaza ku isi umukama yabiharahije ukuboko kwiwe kutananirwa ati singisubira guhingano zawe abasi bawe ngo bazirye abanyamahanga ntibakinywa umuvinyu mushasha wabiriye akoye aya n'amajambo umukama yakoresheje kugira ngo duhore imbere yiwe yavuze ngo ku mpome zawe handi kuri periferi yawe ahantu ku ruhome ni handi usomye muri ubuhanuzi nyene bwa Isaya mu kigawane ca 38 ku mwami Ezekiyasi yatwara Isirayeli ngo Imana yatumye Isaya ngo genda umubwire uti birarangiye ibyawe mwumve ngo Isaya ari umugabo afise umugore afise abana muga kandi no kuvyara kibyara kuko Isaya mu nyuma Imana imaze kumugirira ikigongwe yarabyaye umuhungu yitwa Manase ni nawe yamusubiriye kuki Isaya ngongera yaracitse kubera yari kucaraga ntiyari bwabyara ahubwo kuko Manase yabyaye muri iyo myaka 15 Imana yamwongeye ni waciye aja ku ntwaro kandi yamuvyaye nyuma y'imyaka 3 Imana imaze kumuha imbabazi kuko yagiye ku ntwaro afise imyaka 12 kandi yagiye ku ntwaro se wapfuye birumvikana ko atawundi muhungu afise ko muri Isirayeli ntibagire ikosa ryo kurenganya umwana w'umuhungu w'imfura oya ico nticaba Isaya rero Imana iramutuma ati genda umubwire umwami Ezekiyasi ni mubyara we mugagenda bimubwire utigiye kirageze aho witabo wakuremye igihe kirageze aho urenguka iyo wavuye subira iyo wavuye ingwara warugwaye ntizokira uco yakoze ni igiki cyakoze ni igiki ico yakoze gwaciye agenda yihererana n'urukuta ngo arira Imana yibwira ngo ni wibuke ibyo nakoze ntiyamwibukije kimwe gusa yaramwibukije n'ingene yagaze ku rwego akanga gasuzuguro k'abanyesidone ku banyisirayeli akabarondera amasiterne ntiyari kubarondera amasiterne y'amazi atazi ko bafise aho baryama atazi ko bafise umutekano niyo mpamvu ahantu habira gukorera umugisha hamana n'ubuzima bwa buri munsi
si ahantu uvuga ngo ndahirengagije ngo nabikoze mu kwa mbere ngo mu kwa gatandatu harimenya. No, ubaye nk'inka niyo ngo ibyara ari imuci ikaraba ko nayo idafise n'ibyigi idafise n'ibyigirani ngo igacivuga ngo ahanje ndahejeje mwe n'inka niyimenye. Siko bimetse. Murazi yuko gufumbira igitegwa ni twebwe twabibiye rimwe ibitegwa byose. Ibyo dukeneye byose amasezerano yose dukeneye muri uyu mwaka. Gufumbira igitego gifumbira uko kugenda gikura ukakivomera ukakigirana. Sibyo? Ngomba rero gatoyi mu byumve neza. Hari ibintu 12 mu ntango z'umwaka ko tugiye gusozera trimestre ya mbere. Tugiye kwiga kwisozera ko tugiye kwinjira mu kwa kane. Hari ibintu 12 ari ibintu 12 twasabye Imana mu kwezi kwa mbere. Ibyo bintu 12 twasabye Imana mu kwa mbere twarabibibi tubibira mu bya 10 mu twigoro mu mashikano mukora abapfunze mu bwirane twagiye kugicaniro igitega kandi bifise ibyamwa gose pana muri twebwe gusa no mu gihugu. Cyo ndacemera ndagishingire naye kandi ndatsiko nari ko bishingire naye. Mu nyuma tuvuga tereka dufumbire. Ahantu rero tugezeho gufumbira mwumva neza kusabye Imana amagara meza ni ya magara yo gwera ku mwaka umwe ukivuka gushika ku myaka 120 Imana yakugeneye. So ni ibintu si ibintu bikuye kuvaho. Gufumbira imigisha yawe, gufumbira amasezerano yawe, kuyabagarira kuyavomerera ni ikintu gikuye guheraho. Ni cyaki uvuga utuno musinari yenda sigaza reka ngire uwo mayego. Yaje wasuruka ryugasigaza reka ngire uwo mayego. Hirya yaje wambara ukabegwa reka ngire uwo nambitse. So ni bintu niyo mpamvu Kristo Yesu yadusizemo kode. Yaravuze muri Matayo 6 ngo nimusenga muvuge ngo dawe twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe nigubahwe na bose nirinazwe na bose. Ubwami bwawe nibuze. Ntiyavuze ngo tugende y'ubwami buri. Ubwami bw'Imana nibuze. Bukwegwa na kwa kubona tisi yagadutse umutima wagadutse ubukene bwaje ingwara zaje nuvuga tubihoramwe. Mwisi bitagaragara bundi buri munota buri saa buri segonda. Buri kintu kimwe ciza cyose ukoze uburi kuravomera kuko uburi gukora ku mutima w'Imana ukabwira ngo rega ibyiza byawe nibize muje kuko ubwami bugizwe n'amahoro ubutunzi ibyiza ibyishimo umva ibintu nibyo bigize ubwami. Naho batagwana, naho badapfa, naho batababara, naho batagwana, naho bataryana. Namarabaye rimwe rizima uwayisombye imugaruka ko aratabwa. Ahere Lucifer, wahoze yitwa Lucifer ubu ni shetani. Bwa shetani ngo nizina yiswe n'abana baba. Ubundi ni Lucifer izina giye. Byumvikana rero cyanja kubabwira n'ikiki. Ngo kumomeza wa Yerusalemu nahashiza abarinzi baharinda imisi yose aba kumutaga haba mu ijoro ntibazokwigera bacereza. Nukuvuga Imana ikabuye ubwenge bwacu mwibuke yuko aho uri hose n'imbere mu camaza no mu buri mu wugwana no mu kanwa k'intare. Umva ni nkuko Imana yakubwira Daniel kuko iyi fumbire muri ko muratanga umvirize ibindi ikora. Ubwa mbere iki nicyo cyakuye Daniel mu kanwa k'intare mu bwobo bw'intare zitigara zihaga kandi ngaburo yazana inyama z'abantu cyangwa inyama z'ibindi bintu. Daniel aravayo zitamuri adakwawe na kanwa gatoya. Iyi ni fumbire. Akabuto kwari kugambira mu mutima we kutiyandurije ibyo kurya by'i Babylon niko birivuga mu hanuzi bwa Daniel ikigabane cya mbere umurongo w'8. Icya kabiri gikogwa n'aka kabuto gikogwa n'aka gafumbire. Ibi utumuriko muratanga utuduhuzu izimuzu tudusabuni utudukorogate utududuki urumva kumva wose umukagira n'ikindi kintu twaye kugicanira. Kumva wose umukagira n'ikindi kintu ukavuga uti nifatanije n'abandi kuko niduka nitwomagurutsa mugabo nashatse ku izina ryanje nanje rizohora riri mu mateka mubandikije amateka yo kuraba abafunzwe yo kuraba abashonje yo kugabura abashonje. Niko kamara. Ubundi byo bananiza mu buzima bwa buri munsi niba mudafise igicaniro mutihebeye uwo murimo.
kuvuga ngo ndose akanusu k'ibiharage ndagatwaye kwa muganga, kuvuga ngo ndose amahera 1000 natwaye kwa muganga, kuvuga ngo korogate yacagutse nari naguze none barazingemuriye, kuvuga ngo amasabuni yacagutse mugamuca mubika ngo nanyuma y'amezi 5. ni mwebwe mwagomeye imigisha yanyu muyigomeresha kutamenya mwanga kw'ingomero zo mu ijuru zibagerako. niyo mpamvu kugira ngo wama wayameshe wama wagize uzohora mu bitaro ugahorana ubugwayi ukagwaza umwana diye kuburyo ubura amahoro ubura n'umwanya kuryama mu jowe bwe yasa mu cuyikoresha. nikijame g'Imana rivuga nuko tubura indimi tubibabwira kubera kubura gusoma Bibiliya. natwe twatuba abarezi babi niryo kosa dufise abigisha bijambo ry'Imana. Murimo ndawukubaye mu mwanya muto ngandabona ko ari cyo twibwe n'abigisha bijambo ry'Imana. hari ubusuma bwabaye ku bakozi b'Imana n'abakristo bwishi baratwibye ko batwibye ukuri kwa Bibiliya. niyo mpamvu basogokuru ari byo bapfuye bizeye mugabo ntibabironke. none nanje iryo sisengesho ryanje ngo kumameza wa Yerusalemu nahashize abarinzi baharinda imisi yose aba kumutaga aba mu ijoro. akagafumbiri ukukuvomerera nibyo bituma uzogenda gusarura utwenga, kandi igihe wabiba wari wumva uri umenye utubitse umukanda wavura. mwumve ngo hari umutekano w'Imana uza ku buzima bwawe kubera guhora na n'Imana. ariko rero umwanditsi wa Bibiliya ashizemo agahinyanyuzo, yashizeho point akaburungu atatanguye uwundi murongo. acavuga ngo mwebwe muzamuribukiriza umukama ni muruhuke. bakundwa b'umukama fasha akanya ngo ndabifuriza umugisha w'Imana, umugwiza w'Imana ube mu biganza byanyu. igikundiro cya rudasumbwa kibe mu ruhanga rwanyu. ubudahangarwa bwa nyenijuru n'isi we ku buzima bwanyu. imbabazi ziwe izihorane n'ubuzima bwacu. amagara meza akomoka mu ijuru akubeko. ubudahangarwa bwa nyenijuru n'isi bukubeko. kubera iyi fumbire ikureho imigaga y'ubwoko bwose. ariko ngo mwe muzamuribukiriza umukama ntimuruhuke timumuhagahengo, kandi kumwibutsa mugibuka neza ko Zaburi ya 50 mwamfashe gato yigose. Zaburi ya 50 hani mwene Sirake, Zaburi 70, Zaburi 40, Zaburi 50 ndahageze umurongo wa 5 ngo ni munyegeraniriza abakunzi banje abo twagiraniriye isezerano igihe bashikanira imbago. ntabwo ari igihe bandirimbira, kandi nabwo Imana irabikunda rwose. ni impano yayo ishira muri twebwe. mugabo gutanga ni umurimo usaba kwiheba. mwumve ngo kuririmbira Imana ndetse no kwigisha ni ubutunzi bw'Imana muri twebwe, naho no gutanga ari ubutunzi bw'Imana muri twebwe biratandukanye. kuko kuririmba ubuhanuzi bw'Imana baravuga ngo nashatse kubivuga mburonda bivugira ngo nkumva ndiko ndashamukana. Imana yashize ijwi muri wewe igashiramo amajambo muri wewe kugira ngo usore umuziki ikibibwishimo byo nongirane no kwigisha burya bigaruka ko ibyishimo byacu, sibyo? kuko n'umuhamagaro n'umurimo. mugabo gutanga birasaba kwiva ko kuko nta nari ndi Imana yawe. sindagutonganya kubera imbagwa zawe, inkuka zawe zama imbere yanje. nakimasa nzokura muzi wawe cyangwa imfizi y'imene mu mongore zawe. nukizi kubishobe kubwiremera. mugabo ubwo busabane bwawe n'Imana mva gatoye, kuko hari abakristo mufite ibibazo nawe ko mwambaje ibibazo cyane kwijanye n'icya 10 ngo mushingiye ku nabidishingo. niteguriye kubigisha inyigisho y'icya 10 kandi nzobaha amaseyanse atari musi ya 8. mereye jo ku musi wa 5 nzobaha inyigisho zishingiye ku cya 10. nzokoma ndabaha seyanse no bishobotse Imana imfashije ntiyorenza iminota 30 ibaye myinshi 50 cyangwa 45 ku buryo muyumviriza mwese. ndabaye seyanse ya mbere, seyanse ya kabiri, kuko negeranije ibibazo mukunda kumbaza. murambaza ngo imirongo yo muri Bibiliya ivuga ku cya 10. ejo nzobaha iyo nyigisho kandi
kandi kugira ngo mubone ko ari byo byugurikire kiza ku buzima bwacu nitegure kuri iyo basa 9 z'igitondo ku buryo nawe ku mutago uyugurura muguze kuyisangamo. Icya kabiri ngo isiguro y'icya 10 n'ingene gitago nitegure kubyishura. Nabishize mu seance ya gatatu akamaro ko kugitanga neza. Seance ya kane ingaruka mbi zo kutatanga icya 10. Seance ya gatanu itandukano riri hagati y'icya 10 amashikanwa utwigoro imbuto umuhigo n'ibindi. Icya gatandatu inyigisho yoshora gufasha umukristo kwitazura gutangura gukorera Imana agakogwa ko ibyago byose. Ni nko kwitazura gutanga icya 10 kuko ni kwitazura. Imana irakubwiye ngo irambwiye ngo mamagarira baba nitwagire isezerano igihe bashikana amashikana. Mwumva ari babandi baje gutanga imitwaro, mwumva ari babandi basezeranye ntibashitse, mwumva ari babandi baje batonze mu ishengero kenshi, babandi twagirana isezerano mu gihe bashikanira imbago. Iyi mbago ibimbagwa y'umukama kuko yabanje kubagwa muri twebwe. Ukumva ko hari ikintu bigutwaye kuko muri yo nuvuye mwamahera 1000 hasikaye 1999 ngo muri ico gihe nubamamagarira ijuru niryo ryanye narizoca rimenyesha iki ubutungane bwaryo. Nigiki kiza gutandukanya n'akarenganyo turiko turabona ngaha kuri iyi si ngo kuko Imana ari yari umucamanza. Imana ahanira hagarara ikavuga ngo nimunyumvirize nongeye gufata icyaha. Ntiyemera kwituma Anita. Niyo mpamvu yavuze muri Malakiya 3 mu nzu y'ububiko. Inzu y'ububiko si sengeri isanzwe, ni umutima uri mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo nzu y'ububiko. Niyo mpamvu babakirira bakabatura ko n'umugisha. Inzu y'ububiko. Open this door. Ugure was ashuru. Ijuru rizomenyesha ubutungane bwaryo kuko Imana ariyo mucamanza. Igavuga ngo jasi ndiko ndagutanganye kubera imbagwa zawe nshaka ko zama imbere yanje. Ngo ibyo ndabishatse no byiremera ngo ngaka ibikoko byose byo mu ishamba n'ibyanje n'ubutunzi bwose n'izahabu zose n'ifeza zose. Inguka zawe zama imbere yanje zirasanzwe ku Mana. Mugabo nibwo busabane niwo mwaro ugufasha kuva ku musozi ukaja kundi, ugufasha kuva hakuno y'uruzi ukaja bukakurya y'uruzi. Inyoni zose zo mu misozi ndazizi, ibinyagara mu ishamba byose n'ibyanje. Ngo nano sonza si wowe nobwira kuko isi ni yanje hamwe n'ibiri muri yo byose. Ngo mbega ugira ngo ndarya inyama z'ibimasa cyangwa ngo nanywa amaraso y'imfizi z'imene. Hereza nyabu nimbagwa zugukenguruka kandi urangura indagano waraganiye rudasonga. Urantabaza ku munsi wa makuba nzokurokora nawe uzoheza uninaza. Namba utagira icyo wotanga nubona abandi ko baratanga utagira icyo utanga tabaza Imana ngo ino tukurambike ko nibiganza ibyo no bikora naho ndabikora. Tushobora kiretse umutima w'ubugungu uri muri twebwe kubura ikintu ushobora guhereza umukama ngumwaka uhera ukwezi guhera ikiniki oya ariko kubera iki nuko mutamenye gutanga icarico. Iroba y'ibiharage ingana n'itone y'ibiharage bivanye n'umutima utanze n'umubiri bivura n'ibiganza bivuye. Yo mpamvu Imana ishingiye kuri Zaburi 18:55 yavuga ngo kubw'ubutungane bw'umutima n'ubutonga kubw'ubutungane bw'umutima n'ubutonganuke bw'ibiganza. Nibyo kundi muzu nizingaye mufise mutambara mu mazu ya tubombeshere gisi mugwiza amayara. Hari abana bagenda gusabonye gahuzu katabutana mu mukunju gashishonesha agira umusi mukuru iba fete nziza kuri ibiratu ugasanga abana bawe bamara amezi 5 kirato kimwe batanakizi wowe uzi ngo niyo shimi si uko biri ni n'umwandi wawe mugahara bawukeneye mugutavuye kwiyarara uvuye ku mutima ukunze. Hanyuma muri bya 10 muzana tuba twakira ica 10 kimwe tukaguramo dushasha tugatera twimikamo bakaheza bakanezerwa.
ngibi by'umukama kubwira hereza nyabuna imbagwa zugukenguruka kandi urangura indagano waraganiye rudasumbwa urantabaza ku musi wa makuba nzokurokora nawe uzoheza uniraza hari baraguzi we ngo nibisha bandi bazobiteka bisha urabiba ariko iyo utabikose nk'uko Imana ishaka ubura wa muzama zitiriro ararira uruzitiro rwawe Zaburi 127 murongo wa 1 wa 4 wa 3 ngo umukama atari waraririye igisagara abakirarira mwese mugiriki ngo atari we yubatse inzu abazubaka mwese mugirane uyu mutima ukunze uyu mutima w'urukundo ni wagaragaye kuri Burahimu ni yatanze 10 gusa hariho n'umusi ngo aricare musi y'igiti yugamye abana bagabo batatu mutafikinata ngo barabagabo bibihangange bamuteye ubwo bangwagirene ngo bari n'abagabo baciye bugufi gose baciritse gose Imana nzayisha mu bantu baciye bugufi mu bantu baciritse mwitango baraciritse kugira ngo igaragaze ubumana bwayo ngo arabinginga arabagobera kandi bari bashonje kuko ngo barariye bararya kabisa Imana irarya iry'amashikanwa yayo uburyo irya nibwo mutarame ngo baricara bararya muzosomereza mu gitabo cy'amamuko ngo Burahimu babagira ikimasa shiramo urumva ngo agera ku bwego babwira ati baganiki baraganiriye amaso mu yandi baranamubaza ati Sara ari he nigiki kizokubaza aho umugore wawe Mburakimazi yagiye nigiki kizokubaza aho umugabo wawe Agwana yagiye nigiki kizokubaza aho umugore w'ingumba wawe ayi yagiye nigiki kiretse imirimo y'urukundo kiretse iki iyifumbi akabuto Burahimu yaratanze 10 ya Melkisedeki akabuto arigora agenda kwa Loti kumugwanirira agaragaza ukuri ababye imbuto mu nka Sodoma na Gomora ko abaheburayo badacanganikirwa ifumbire rero ingagaburira abantu yongera bagaburira aza abana babiri baragiye bari bagiye kugira ngo guhonya basize bamusenje yadabwiye ati Imana ikura umugisha wafika ushebuke Imana yarigiye guhonya abantu ariko kandi yari isinzi kwijije abantu muri Burahimu yarivuze ati wowe itangwa na kaheze Sara ubona aragatama kazi katakigira n'igitere kuri kurakiwezi iminganya yari yaramaze kuza no kuunda myaka 99 niko kagiye kuvamo Isaac azobyara imbyarize agwire twese turakabuto ka Isaac niba mwisobanukiwe guhanya Sodoma inyaga iburyo ikagwiza ibubavu yanyaga ibubavu ikagwiza iburyo murazempera mukurondera ubutunzi mbese ubwo butunzi bwo budatunganye mutariko muramarana kabiri mutazorengana imyaka 40 ibaye myinshi zo 55 yitwa ngo irarenze rwose ibe 70 na 50 wanezanze wasigaje kunezererwa kuri iyi si muratunzi kisi bamagarira babandi bamwe bahora baduga ku musozi butabazi bw'Imana bamwe batajanwa n'ukubikwa kwibigazo bumva ko bagiye kurondera Imana mu mutima mpamagarira babandi allo mpamagarira babandi Mana ngabano basesangura ubwoko bwawe ngiyo ni imitwaro yawe yindi ngiyo mu telefone ngizo ni indoto zabo nibo bazibahaye mudakinata ni Imana Imana ivuga ngo irabigore mugani bwo busabane nico kiraro kikwegereza hari Imana shobora ngo jeneje mizagenda it's okay niba ari kubyumva bikore mugabo ntiyakagirijwe uzibagiza ari kubwira ngo buriya giruko uzobura umwasi wa mahoro n'imigisha gyawe erega benshi mwatakaje ukuni nazi Imana muri ni nazo Bibiri irambwira ngo Imana irabwira umuntu w'umubisha iti kubera iki Imana ikivuga ngo mpamagarira babandi banshikanira twungisezerano ngiye bashikana amashikanwa icyongera ku wundi muntu isuye kuvugana umubisha bisigura ko umuntu adashikanira Imana ari umubisha none ari wundi muntu aciyemo hagati hari n'intwari iciyemo hagati Imana ivuze ko uyishikana amashikanwa ari usobanukiwe itegeko ryayo kandi ari uwo guheza gikoro gutabako none iravuze ngo Imana ibwira umubisha nawe ati bisigura ko yutabitanga umutima ukunze cyane unabitange bikumariye iki kurata amategeko yanje ugahoza mu kanwa isezerano ryanje kandi wanka impanuro amajambo yanje ukayashiburira inyuma yawe point d'interrogation
kamenyetso kukubaza bikumarike kugumuvuga ngo mukama mwaramutse Mariya uzuye dawa twese bya hani nazo ingoma naramutse ndirega kumanza tarugira bikumariye iki ariko amategeko y'Uwiteka simbahenda hari uburyo nanabwiye ngo ni bubiri nuko nabufatiye muri supervision ubundi burarenga ni kutageganya nyuma na kimwe muri cyo gutanga ishikanwa mwisengera usengera kubahiriza amategeko y'idini ryawe ari merezwa babegizija burya bijya biri ngombwa itabitanga Imana yabiguhanira gura umunyadini wawe hakakugira utwigoro akabakugira iki kubiba imbuto n'ahantu hatandatu mugahandi mu cyacumi niho haza kuhuzuza ari hamwe kuko ninavuguruzo nkabanduka goza mukanwa isezerano ry'Imana ari kudashaka kumva impanuro amajambo y'Imana yashiburira inyuma yawe ngo nta cyacumi tugitanga muri kigenza bibabwira nzobibaha ko umucejo mbere kingene bagitanga bagenda na Kristo Pahoro ndabereka icyo yivuzeko ngomba kubibaha mu maseyanse nguhura n'igisuma mugaca mucudika iyo mwumvise batagitanga mwumva murosa abagenzi babigisha bijambo ry'Imana babwira ngo mugitamugirene kumva barabananije rozi ucu bamera hariho intuze narungitse muri pilote inayi y'umuntu wo kuri radijwi cy'ubutungane nige nigisha ibintu by'ica 10 mu Kristo abajije ku ca 10 kuri radijwi cy'ubutungane bagira keshi ni babandondera kuri Android abari kuri radio nyene yatanze inayi y'umuntu we yanganiririye mwaje nderuka nk'inayi cyavuga akamaro ko kwigishwa gutanga icacu uje gucira intangira mpejeje inyigisho nabimutse muri pilote n'umunota umwe n'amazogora mugarashize ko titre nguhura n'igisuma mugaca mucudika ibisuma sibirara kumena inzu namwe muri bisuma ni muba muri gicacumi cy'umukama kuko kirejejwe ni ceranda none ceranda yakibaye kure yawe nawe uburikise Jeni cyo gituma ndumigwa ubundi bintu n'ubuhamya bw'umwaka umwe maze nigisha Bibiliya ngizene mfise uburenganzira bwo kuvuga amasaha ko ndashatse ubundi mu barabona ibyakunda niyo mpamvu gusoma Bibiliya dukuza ko mu barabona ibyari gukunda izindi nyigisho zarakunda mu gusoma Bibiliya dukuza ko n'ibyakunda ikindi kintu muri ko murigisha ba Kristo w'Imana abari mu rugendo rwo kuzota iwabo nyuma y'imyaka 120 bavutse uhereye abavuki muri ko murababwira iki muri ko murabagaburira iki ko mbona ari hame ry'ubwami bw'Imana ko mbona Kristo atigeze agana n'abigishwa batagira isanduku mwe muri ko murigisha iki ko mbona batigeze bava muri Israel batari ko bagira isanduku bateye intambwe iyi namwe muracahari kiyaga gitukura mushobora kukijabuka mugaye Yorodani nta mujabuka n'ubigi guca amasezerano muzokigeramo iyo mpamvu muhora mu ruzereretse urugura rusaba Imana ukaruronka kuruvyaramo mburira waruvyaramo kurunezererwamo mburira wanezererwamo kururambiramo mburira akazi wakaronka kukagiramo umunezero amadeni usa n'umushomeri urukundo kurubamo ngoro mburira muzima v'Imana yabishingiye mu ibanga gitwi byoro nuko iconyi kirakomoka mu muzi aho udashaka kwimba ngo ubone nka kujya ku muzi w'igiti uzava ngo uri hariya mu kiyaga ngo uri hariya mu ibarabara igiti ubona gishinze hariya bidorekeza nabyo muzi Yeremiya umugabo wo guhamya ubwiza bw'Imana yaravuze mu gitabo cy'amaganya yiwe mu nimba yiwe 3:5 5:7 ya musoro ngaba data bakoze nitwebwe biriko birasogota nitwebwe binanije ko bituko Ezeki avuga ngo sibyo gusa ahubwo bari ibyamwa biteze ibiturumbwa nibyo bari ibyo byari bya ngo nani twebwe biriko birajingita mu menyo muramaze kumva umuntu yajingiswe urahekenye nete bikemera imbya zitakaza kanovera uhura n'igisuma mugaca mucudika ngo ngo yaratubaye ngo aragize katwigira batatu bitwigisha no bundi waho abigisha cyacu bimwaza ngo ni dini n'umusozi nzosome neza ngugashira hamwe n'abarenga ibigo iyo abajyari dini bugi dini Imana yari Imana gucivugira abanyisatu umusozi ununu
muzo winyubakire ko bari wo muzako ntabariza ko ntiyigeze byemera mugarashizeho umusozi w'Irama nayo tirama kugira ngo uwungiye atabagwe mugakora mukozi benshi gituma Samweli yavuye akaza Sawuli atahubahiriza mugabo yarivugiye muri mubame bambere 8:16 ngo nta musazi nigeze ndabwira mu nyubakire ko ngo ahubwo ngo naribikiye Dawudi umusabyi wanje azonyubakira umusozi ni wewe ni jewe mbana amasezerano Burahima bagaburiye babiri baja guhanya Sodoma na Gomora bongere batabare uwuvyumva kumwe na Burahima Bibiri iravuga ngo muzotabagwa kumwe n'uwo nacishijemwo ijambo ryanje na nduzovuga ngo urumva ngo nabyumvise ngo ngiye kubikora uko byumva nimbidi niritabikwigisha bwicecekere hari yantu ku musozi cyo kukaragukengera bakabikwigisha gende bikorere hagenye bitaruko namugisha uzobibyatsa Burahima aragenda arabwira Imana araganira n'abagabo batatu baramubaza ko ari inshuti afise hagati mfise Loti yasigaye kuberiki kuzempera kwiba Loti natasigaye ugiye agasigara umugore n'abana we byatumye abyara Mowabu na Amoni Mowabu wabo mu biratamani hari Imana igiranye inzigo n'umuntu kukuberiki yarazempera Imana yabwiye ati nimuhindukire barahindukira umugore wacika inkingi y'umunyu abakazana n'abahungu barazempera agera kwisanga ariko n'abakobwa be babiri gwaruzabibu yari yaruhunganye gwarutoke agana inzoga arinwera abakobwa bati turaryamana nawe kuko wadutwaye mu gihugu kitari mwabagabo turabyarana nawe Loti abyana abakobwa biwe haba umuvumo mugabo Ruti yarawukuye mu kurubyaro runaka impamvu Imana yamayibikiye akabuto muga ntibika umusozi Burahima aratabagwa n'uvyumva kumwe nuko n'ufise agahembera aratabagwa abandi barahona ngushira hamwe n'abarenga ibigo akanwa kawe ugasuka mu kibi ururimi rwawe rupfundika ikinyoma iyo tuvuze kurenga ibigo mwese muzi ko ari gusambana ntabwo ari gusambana gusa no kubura umukristo utumva itegeko ry'Imana uburenga ibigo ni nk'umugabo yambaye impeta ariko akaryamana n'umugore atari we yambitse impeta iyo uri umukristo ukarya icacumi c'Imana ukabura kigora ukabura ishikano ugahora wiganyira ugahora winira sindaguhenda usa n'umugabo yambaye impeta agasambanya umwana w'umukobwa cyangwa undi mugore yambaye impeta y'undi mugabo uwo muntu ni ikizira ateye iseseme imbere y'Imana naho tubujuje ntidutereka kubivuga kuko ndasaba Imana igitigiri cyanyu gipunguke mu izina rya Yesu Kristo ko Imana izo bigenza nikuze nimuhinduka ikaze nimutahinduka Imana ibacingwa nimuberana kukiyana mu mubyeyi gira nawe yahanye Miriyamu mushiki wa Musa yamubaye ururimi none singibizi byo birivuga ugira ngo aretse bagise ngo nikomeze bagiyego bagende baramurindiriye iminsi ndwi yose yamye mibembe akize baragenda nimwiyetse ururimi rwa rupfundika ikinyoma igihe cyose musenga Imana mutayikorera nk'uko ibishaka itayego rya mutayumva mwamura abanyakiyoma nguricara ugatyoza mwene wanyu ukambika ibara mwene nyoko arabana umuca imanza ngwe sinabwiye wambwiye ngo none ngo warabuze ikindi wigisha ubujendigisha amafaranga mwarazibiye imihora yanyu y'ubutunzi ibyo urabikora nanje nkinumira ukiyumvira ko ameze nkawe ahubwo ngiye kukwagiriza ndabigaragaze mu maso yawe bitegerera mwebwe mwibagira Imana hanyuma bose n'inyamukira zose n'abazoza barushijeho bose bavuye mu mahanga y'ibyago mu mahanga y'inzara mu mahanga y'amadeni mu mahanga y'agasho mu mahanga y'ibitaro mu mahanga y'ibirozi abo bose nyakora ku ngoma y'ubukenguke watabare uzigamiza Yesu Kristo ibyo byiza ndabibitse mu mitima yacu kandi ngashimira Imana ko mugiye kutubako amen amen warayezagiwe Imana iduha umugisha n'umugwiza mwebwe rero muzamuribukiriza umukamo nimuzongera kwitwa intabwa kandi Imana kubera mwebwe mwubatse uyu musozi ko biravuga ngo kubera Siyoni sinzonuma murongo wa mbere
Muhanuzi bwa Isaya ikigabane cya 32 ngo kubera Yerusalemu sinzoruhuka gushikaho ubutungane bwayo utamanzura nk'umuco urukiza rwayo narwo rukamera nk'ikimuri cyaka. Muze duhagurukire kwitwa gahimbare k'Imana. Muze twirukane ijambo turi ibitabwa turi bicibwa turabakene turabatinya. Imana iravuga ngo uzokwitwa gahimbare. Intara yawe nayo bayiteye inarugo. Muze tureke kuruhuka. Iki nicyo nagomba kubabwira. Kuko ibi bintu ngo bizogera ku munsi w'iki ku munsi w'imperuka. Iyo Matayo karabivuga mu kigabane cya 25. Matteo 25. Matteo 25. Nguze gwa umwana w'umuntu 31 azozira mu bunini azobwiwe ari kumwe n'abamarayika bose azokwicira ku ntebe y'ubunini azobwiwe. Bimwibaza ngo ni nyuma yo guhera buri munsi turabihaka. Amakungu yose azokoranira imbere yiwe aheza asobanura abantu kujya umwungere asobanura intama n'imene. Nabuzi ko uyu munsi uri umunyamugisha umenye ko ari uwabaye umunyamuvumo. Ko niko gusobanurwa ko intama n'imene. Ijambo ry'Imana nimutajyagitiwariza ngo murizanire mu buzima bw'uyu munsi. Mwibuke ko haci imyaka 1000 byanditswe. Uyu munsi umuvumo wagufashe wirigugwaye. Ugira imvune ugira impanuka. Uturuka bukutaha bunyama. Uwawe aturuka bukataha bunyama wowe n'abakibyumvira. Warukwiye kugwanira ko udasobanurwa ngo ube mu gibanza mu gihande c'imene. Inama zo zihereza iburyo bwiwe amahushi nayo ibubamfu. Ibi ndimushaka kubisobanukirwa. Ni gari mwosobanukirwa ingene buri munsi Kristo Yesu hari habashiburira, hari habashiri iburyo n'abashiri ibubamfu. Ndakababwira akakano gatoya ngenda kabasomere gatoya. Ubuhanuzi bwa Zakariya. Umuhanuzi bwa Zakariya ku mugabo yitwa Yozuwe. Pana Yozuwe yahoze ari Hoseya wa wundi wo kwa yayobora Isirayeli nyuma ya Musa. Oya, ni Yozuwe w'i Babiloni wo mu gihe cy'ubuja bw'i Babiloni. Zakariya, uyu ni Hoseya, Amayoweli. Zakariya sinkunda kumusoma muganda ati kwa amateka ya hano ya Mose, Abudiyasi. Ipare ko ari mu banyuma ashaka gukurikirana ari lavandeni mayamishe. Nahumu, Habakuki, Sofoniya, ngira inyuma ya Sofoniya hari Zakariya. Oya hari Hagayi. Zakariya ni lavandeni akurikirwa na Malakiya. Zakariya kane white
Zakari ikigabane cya gatatu mwumvirize ngene avuga ngo yaranjanye nyereka Yozuwe umuhereza nkuka mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'umukama ishetani nayo ihagaze iburyo bwiwe kugira ngo imwagirize umumarayika w'umukama abwira ishetani ati mwumve ingabo z'ijuru ziracavugana na shetani niyo mpamvu mu gitabo cya Yobu ni Imana yaganiriye na shetani haya tuvuye kuyebayeba hehe nkaho ujya ko umubyeyi yaciye umwana runaka uvuye kuyebayeba hehe ngo kwisi kuri abana b'abana avuga ati wabanye umusabye wanje yo baraganira ngo yoreka ko ninaza gute wamuhaye inkuka mu mugora mwubaha ukamuha abana bahunga indwi beza ukamuha abakobwa batatu beza manatiya ati reka kuvuga ibyo ati sibyo bituma yo banyubaha genda bitware gumareka umukama abwira shetani ati umukama arakagutuka wa shetani umukama arakagutuka we yitoreye Yerusalemu aya makuru ndavuze nabi ngo yaranjanye nyereka murumva ni Zakari karavuga ari karahanura yaranjanye nyereka Yozuwe umuhereza nkuka mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'umukama ishetani nayo ihagaze iburyo bwiwe kugira ngo imwagirize murumva ishetani ihagaze uburyo bwande bwa Yozuwe ni nkuko kwa Anitabasi kugira mu byumbi sibyo numuhereza nkuka w'i Babiloni mugabe Babiloni ahari gicu kibana nije ubusambanyi ubukunzi bw'indakarenganyo urumva ibyishimo birenze imiziki byanda gutaki rero icyo kirera kinaniza Yozuwe hari gihe tuza tubura uko twobifata ukona umuntu ngene kumucira kwiteka kumucira ubaze kwa uko twifata mbwe nizo ntege nke yagize shetani kirahaguruka iduga mu jiro kumureka kandi Yozuwe arahagaze imbere y'Imana ishetani iri buryo bwa Yozuwe birasigura ngo shetani yari ifise ibirego bigaragara ntabwo cyari kinyoma niko koko Yozuwe yari yakoze iryo kosa igihe cyose dukora amakosa mukuye kwiyubara buri munota buri saa buri segonda shetani bigeze imbere y'Imana tureka iyo rero byose usezerana n'Imana kutibutabesha ugatangura kugenda nabi bababesha uri kurasuzugura Imana ugatangura kwirengagiza ijwi ry'ubuhanuzi riko rihamagara ati yamaragira kunuku kwiki gihe idini ry'ukuri niki Imana yemera n'abantu bitwaga bapfunzwe imfubyi abapfakazi abagowe abarushwa nicyo gituma Imana yavuze mu banuzi mu majambo y'Imana yanditse migani ya Salomo ngo n'uburi ku meza y'umwami yagutumiye ngo musangire tuzokwishinga ugumu y'abaguru uzoza urakebuka umurabe mu maso nubona afise umwijima cyangwa umujinya ugabanye kurya nubona atawufise ukomeze uyabagure ngo kuko ishavu rishobora kumurukurungika ko irwane ko yagutumiye ku meza ngo musangire akakudiha cyangwa akakwica ibyo birasigura iki iyo Imana iduhaye amata yasomaguru yarye isi yikira konsa kwegagura Imana ibaguhaye amahirwe mugabo ntubikore wacecetse kurondera Imana kuko nibyo Yoweri yavuye avuga gatatu ngo inziga nizo ngabo narose no kwitiza kugira ngo ndabe ko mongarukira kuko mwari mwamaye umugongo iyo Imana ishaka kuyigarukira guteza ibyago bwa ni guteza ibyago mu byaguhaye horo zura notora iguhunotora irakwicecekera niyo mpamvu kandi mu gitabo cy'amategeko 18 hajya havuga mbere na 8 no mu kigabane cya 8 harabivuga hajya mu murongo wa 16 hajya havuga ngo numara kugera mu gihugu cy'Uwiteka aguha cy'amata n'ubuki ukarya ugahaga ibitungwa byawe binini na bito bikabyara abana bakarongorwa abandi bakarongora ntuzo kwibagire ko ari je Uwiteka nigeze kugutungira mu gihe cy'ubugaragu yegome birabagwawe ariko ntuzonyibagire n'umuvyeyi Imana yacu ibirara bitabona ifumbire nico bitango ntuzonyibagire iyi nyigisho murayigoma muyibika hadata ntuzonyibagire bananyemere muri studio bayibabikire ni buri rimwe mu kwezi bayibaye kwarige ntazobigarukako tuzokwibagire iyi nyigisho y'ifumbire
kandi gituma mbibabwiye uko nuko nuru rutonde rw'abazanye ifumbire nirugiye kuvaho ni nimero tugiye kwandikisha ku gicaniro niba wabonye ari wowe wanditswe ubwa mbere iyo nimero yigumane n'indi fumbire uzozana uzovuga uti ndi nimero imwe bazoca babwira aju cyangwa plus nibagira PDF ndabivutse nuvuga iyi nimero ni rya mbere dutanze ifumbire niho twabyigishirijwe Imana nizo tubazi ibyo tutazi kandi azi ko mugiye kuyibyaza umusaruro mwinshi cyane ariko nikura icacu nikura ishikanwa mutanga mu isengero nico gituma nzokurikiza inyigisho zo kubigisha ubugane muduhera dukufise wobana n'Imana nduyabagure ngo turye twose utumare mu butunzi bwose nduyabagure ntabwo Imana iwa yakugeneye kuzofasha abo wabyaye gusa wibungenze wonge kibere gusa aho washize mugongo gusa ibi nibyo bibakura mu bihano by'Imana kuko Imana irahana uwabigije ko Imana idahana yarabahenze ko no kwiciriye na Kristo yarabivuze nimukavuye ngo nibyo mugutsure bwa kera gusa yaravuze ngo nimugatinye wica umubiri adashoye kwica ubugingo shetani cyo kukugaragaza inori gacika ukuboko gacika ukabinkuba mugani kwica ngo gukure ariko Imana ibishatse no kuva uravaho kandi bishatse umuvumo wa shetani rawukuza ikaguhuka byara canke byabimba byacika ukamuguruka bwa mugabo kagenda ibi buryo bwacu ngo twagirize ya dufise utunenge tukagira ibyanzo yinjiramo iyo tubesheye nta gaciro ibifisha nta jambo bifisha Umumarika w'umukama rero abwira shetani ati umukama arakagutuka wa shetani umukama arakagutuka we yitoreye Yerusalemu mbega usinku urukwigokowe mu muriro nukuvuga Yesu Kristo murazi ko ari wecye buryo bwa data shetani agazi buryo kubera ibwacu ko intege nke zacu kugira tuvunagurike bubafu wa buri jambo haburu rukiza haburu butabazi none shetani je kurega yozumuhereza nkuko hoza kurega we nanje kaza kundeka mugabo Kristo Yesu aci yafata ijambo niwe mu marayika muko niko birivuga gushika ku munsi w'urubanza Kristo Yesu aci yafata ijambo ngwiteka guhane cyo tuvuga ngo uratwambariza iburyo bwa data shetani raturega nimukemera igitutsi kirababaza ngo Yozuwe yari yambaye impuzu ziri ku mwanda ahagaze imbere ya nyamumarayika uwo marayika arishura abwira bari bahagaze imbere yiwe ati nimumukure izo mpuzu ziriko umwanda abwira Yozuwe nati nawe ati ehe naguhanaguye icyaha cyawe none ngira ndakwambika impuzu z'umusi mukuru ngaya amaraso niyo mpamvu nababwiye n'ibyo nkunda kwigisha abakristo muri bihugu by'Abarabu ndimuzohangane no kuvuga ngo sinabenge pati sinabenge pastori muzohahamuka je narahahamutse ari mu 2022 ubundi je nakuze muri ecclesia ndumu animatrice muri bya Louange amaforum de jeunes nicyo kina abantu bari banziko no kwigisha ijambo ry'Imana ariko pe Imana yote wayigisha ijambo ry'Imana arakabuye kibere yawe ko ntasoma Bibiliya kandi ko twarize muri ecclesia mu bitango bibunye ariko ibyo nibisanzwe kuko nakera nabo nyine uko basenga siko dusenga ibyo birasanzwe rwose tera dukura kanatsinana no byari bidakura kandi nitwebwe ecclesia y'uyu munsi so ecclesia ya kera itubera ubuhamya itubera umushinga ndamusaba nije shaka kwireka ndunumiwe ibyaha kandi numvise karame gigo ngo ndarikeneye ntazopfa nere namadeni mbona ndayari mbeje ndayariya abiyanga ya we ecclesia ntirabitwemerera ndavuga none Imana nawe wihebeye bati kwe tumenye mu pere spirituel wanje ngo kuvana ndumunyeshuri so niwe nawe murungira nuguruka nkabwira ibyaha byanje byose uko nyine numva ngene kwirega kwanje ari nko kuja muri dushu kishukako ugagara mwibomba nabikoneje bituma natunga imishatsi sindi mpamvu mba nkunda kwamamagarira mwibomba maze agafata hose ari bishatsi bwishire ucebe kuko ndabwira nturi mukuri ngwe ni sawa ecclesia narabira kurekurira kugwawe ruhande nk'umusaserdoti kandi akuze nanje ubundi umwana wari karakuvugisha dushobora kumbwira uti mukobwa w'Imana mwana wanje ndakurekuriye ibibyaha ku izina rya data n'irya mwana rya mutima mwirana ngo ya ndavuga nti bwa bundi rero muraboshe
ndavuga ni bwo ndi mufise ibibazo nubu ngubu no wera ibyaha byanje wa nibyo kujako acara twenga kurumva yaramenyere nyene nanje nukuntu nabivuga mugabo kubyukuri je nari mbabaye kuko numva no n'umuntu ushobora gutelefona ibyaha byanje ni je nabyemeye niba bizoca muri internet bigaca nubundi tutwihane bya kubera ikirerereka ndavuga ni bwa ndere mu banyamigigwa ni muzodufasha bike gose avuga ngo mafiye ngo ntuje kure ngo yaye ngo nyene ngo eklesi itarabitwemerera ngo nica gicumuro mwa mukoreke ingumba bari ibyaha byanje gicumuro bukoreye eklesi yaniki kiratse mantari tufise mu mutwe kandi umuntu yize amashuri afise n'ubwenge aravuga ati byo rero bireke ntabyo nkora eklesi ntirabitwemerera ndavuga nti iryo tegeko mugarira abapfura ni gusa yaje nkwemere nta numwe nzopfa suye gusabisa kamera ikigongo ngiye gufata imisi 3 mbata umubiri wanje ni mpongano wari kumana zonzi kuko formule mukoresha nayo nzi mugabo nanje ngiye gukoresha formule ya Bibiliya ngiye nka Paulo bwicenga amaraso yasheshe nta muntu umwe yayatuyeko ahubwo Imana yaramurungitse mutwara mu bugaragwa bwane kandi rero Imana mutakinatako kuko nico gihe birahuye kuko hari mu 2022 naciyenza mu 2024 ngiye kubisobanukirwa mu 2025 njarambwa ngiye nka Paulo yaciye mu bugaragwa bwa Arabi Saudite nukuvuga ati nanje ndi mu bigo by'abaraho nemeye kubata umubiri wanje ni igihe cyose nzisonze janzo kumajonje nzoja mvuga ngo mfukamye mu ntebe ya penitencia nta urirayo ngiye kwandika ibyaha byanje byose kandi imisi 3 yeze nzobiturira nibizongarukako kandi sinzoswa no kubyirega naho nzogaruka Imana nitashima kumbabarira izobinyerekane nuko nzoguma ngwana n'akaborego nkagwana n'ubusambanyi nkagwana n'ububeshi nkagwana n'amadeni nkagwana niki zobinyeretse kwitambabariye mugabo nima kumva ko ico kintu ari ikizira izobinyeretse ko mbabariye nzobasezeranye nico kintu ninzirega ibyo hanyuma maze kugera mu Burundi nimugubuhe ibyo nacumure mu Burundi nibyo nari naracumuye mbere ni nabyo nzosaba kwirega aratwengana kandi bivugiye imbere yawe n'imbere y'Imana sinzohindura Ndero ngiye gusa mu banya bwa Paulo usanga niko byagenze ndavuga na rero mukamugaragaza uriwe kuri jewe kandi uzobukoze kose mugananje nje mfati hameko kizira ko niterijeke muca ica hari cyanica naho wombwira arabizi kambwira ati amafaranga ni gusorora umuntu kwereka inazomfasha nabwira ni no uzomuzimane kuko na uzogenda kakuzimana urubanza ruca kuko ruhembe kubisigaye byose ni gifaransa n'icyongereza ntuzogurishe ndi mwebwe mumeze nk'abanyemwaro ngo umunyemwaro ni wagurisha inka kugira ajye kuburana ingundu y'igitoki inka mu mwaka yobyaye mu mwaka ikabyara mu mwaka ikabyara ni namwe mugurisha gakiza kugira mujye kuburana itongo batazona bahambamo saba Imana ubutunganuko nukuvuga ibirera tubihabwa niki Kristo Yezu ngo aciye amubabarira mwumva umwaraza nkuka kuko nabonye nabumenga barirega rodi abasacerdote oye barirega kuko hariyo forum degene twigeze kujamo ndabona yego umusacerdote agiye kwega gusa musenyeri twari kumwe muri yashiteseze Gitega yahoze barirega nibaza ko birega nabyo nzi mugasi mishingi naribwa narabibonye watubire karorera gejo nako tuje kwirega twari tugiye muri nuze y'abavenero menga na icyo narakibonye pe twari kuri universite ya Isa Igitega nange munyeshuri nuvuga Kristo Yezu amugiriye imbabazi ibi bintu biriko bibera mu isi y'umwuka ntabwo biriko bibera mu isi bigaragara kuko Yozuwe ari Babylon yagira intege nke ntiyabanje gupfa Shetani rabibona shetani kuko ni mhemu numwuka ikigani imbere Imana kuyireka Imana izana Yozuwe agaragaza umubabaro ni wa mubabaro ugaragaza ukabona intege nke zawe ukumva wicuza haga shetani birikira kurega Kristo nawe akavuga cyane mwani cyo gituma birangira uvuga ati Imana mbabarire rwose unyeze rwose kandi ugacubona ko icyo kintu tagisuruka nica n'igihano mumvagize Nuwara hari gihe Kristo dutererana kubera gutakaza akamaro kacu icyatumye Imana itabara Yozuwe harabe Imana iyo Kristo atavuga shetani yacize igateza ibyago inyuma yo gusambana ukibuka besha ugakubitiko ukagwara sida ukagira n'ugatwara ukagira mugabe Imana idoza kwijisho kubera imirimo yacu ukure niko Imana ihora isobanura burya buri munota buri saa buri segonda amajambo y'Imana muyazane agira ubuzima bushasha niho muzogira kanovera akubuzima ngo asobanura inama n'imene inama zozishira iburyo bwiwe amawuci nayo ibobamva umwami rero azoheza abwira bari iburyo bwiwe ati
Mumvirize hano dutabarikwa ni hanaciye yereza iyo zuba. Nimuze mwebwe mwahezagiwe na data mutorano bwami mwateguriwe kuvisikiremwa. Mwako narashonje murami byo kurya urahiriwe wewe byo kurya wifatiye umwanzuro kwiyi nimero uzoyigumana kandi izokwamana kanovera. Biza mu buryo bwije. Naranyotewe murami cyonyo. Imana ihumugisha rwose. Ahubwo hariho nimero nayikweretse. Hariho nimero 190 n'igumenga. Amafaranga yatanze yari yavuze ngo havemo amazi yo kugicanira. Ayasigaye aje ko ibifumbire. Uje kuraba bikosore. Kuko izo nimero niko nabigisha ko bazozigumana gushika tuvuye kuri yisi. Nimero sana nanise tujya gusanga handitse ko Asha Lover. Kandi no gushira ko famille. Kuko ahora byivugira ko ari umuryango. Ahora byivugira byisabira. Kandi Asha Lover uri mushire koko aragemera. Kavana ndabyigishije yaragemeye. Atabyemera nta mpamvu kuko yagemera ararikunda. Iyo cyugomera ikintu agikunda. Mwako narashonje murami byonye. Naranyotsewe murami cyonye. Nari kavana muranyakira. Nagenda gusa muranyambika. Nari ndwaye muransuhuza. Ndi mwibohero murandawe. Intungane rero zizoheza zisubizeyo ziti murumva Kristo Yesu aravuga ibyo twakoze nibi muri ko mukora ku munsi kuko tutazi umunsi n'isaha wabo waguheza gigwabo wagupfa wabo kugwagwagi niko n'umunsi n'isaha dukwiye kubwirana kubishira muri ari mu rugero gwagirane go gora tugira ineza abari kure mu tubwire tuzobasanga Nongenda nabibutse musi mukuru wahita umunyakigongo Dimashi kurikira pake zoba turi mu mpimba y'imuyinga. Nabwo hazoba mu mpimba y'Ingozi. Banditse ari batatu mwasaba Ingozi kandi niwe yatanguye. Mugabo mu minota mike cyane cyakurikira Muyinga nango na Rumonge. Mugabo ukubera ko Ngozi tuzohaja kuwa gatandatu wa Pasika nitwa amahigwe menshi mu gihe hari wundi yanditse twace duha amahigwe menshi abandi babiri cyo dusanga hatanguriwe Muyinga none impimba tuzoje Muyinga ariko mwumve ko ari amatorone kandi shikera kera kuko ubutunzi n'Imana ibuduha ushika amabohero abantu bose bafise akamaro bavuye uko sindabahenda Kristo Yesu yaravuze ngo nawe natakaje usibye uhariwe gutakara ibyo bikorwa tutama tubikora ushika mu gihugu cy'u Burundi agira agaciro kikiremwa muntu ntakagira umuntu asura gufungirwa amara ugasanga umuntu ari mu bitaro n'uruhinja ngo afunga 30 ibitaro by'abihebeye Imana siko byagenze cyage tugiye mu bitaro byo kumusaga Imana iraneze ingwara ntuze wenye nivuza ku birenga amajanane ndasiba kwira DJ y'ubutungane kugira ikiganiro mbyuka ubundi je mu buzima bwanje ikintu bita ngo kuvomisa ikintu bita ko nazi gufungura kabiri ku munsi uwo munsi haragera ko noga mva muri dushe ngiye mu kiganiro ijugi utungana Dimashi ndagwara hamwe nibaza ko no gupfa mvuye mvuga ati ngireka nje kuri scanner bandabira ibintu ngwaye ibi ni ibikise gupfa n'ibyari bimbabaje mugagupfa wanje gusiba ubutumwa nagira wopfira mu butumwa je narababaye cyane uwo munsi fatorera mu menga ndi chatsi singira uruguvu na rumwe kumbe Imana ishaka sinje ku radio ahubwo ngende kwivuza hafi y'ibitaro biri ku mugora afungiwe amafaranga 39 cyari 40 bibura nsanga amazi imisi irengandwi afungiwe mu bitaro by'ahonetere cyajya kumusaga ndavuga nti none basiho abo bakoresha n'abakristo jasi ndabara singiye cyano cyakomera Kristo ni muzi singiye cyano cyakomera Kristo ni muzi ama office muzoyagira ibitaro muzobigira amashuri muzoyagira murabyumva ibintu bitandukanye muzobigira kandi bikomakomeye mugabo simba henda hari ibintu biteye ubwoba
niko koko ngo muri comptabilité ifaranga rimwe ni rimwe ariko nimba muri comptabilité ifaranga rimwe ari rimwe basiyumviye uvumu amayigo tuzogaruka natagaruka wumve ko ari umugira neza ashobora no gusupporting ibyo bitaro cyo gituma mu bisanga bifite umwanda kandi bihagarariwe n'abakomakomeye ugasanga bifite umwanda kuko wa mukristo nawe murekura afite uruhinja basi niba ari ubugome bwa nyina ubwo ruhinja gira ikigongo uruhinja sigwa rugwaye uruhinja umwana yari niwe yaragwaye arakira menga hari hagwaye umwana kandi gwari uruhinja mwumve ngo ari umwana atarakwiza amezi abiri yari umwana muto yaboneka nk'ukwezi na kumbura umwana arakira menga ari umwana yaragwaye cyane nyina sinibuka mugara afise facture arayiriha agera kugwega buri 39 inyuma y'ibyo 39 kandi yari uwo ngamu kanyosha biteye ubwoba bundi muri ko mukorera iki ngo nibindi bitaro ngo muzodondagiza no mu buyenzi mutari naye muzosanga mumaze ibishingiye kugirana cyo witeka mutamaze ibishingiye kwiteka ryo witeka kuko Imana yahanye ibitaro birutsura niyo mpamvu buherutse nteze ibiganza Jacqueline mutumire twari dufise ngaho yaratubwiye ngo yigeze kugira umuhamagaro kugira pharmacy ko n'umuganga kuri hospital y'Igitega nukuvuga muganga ararabaca sanga ariko arasaba Imana bari kasaba Imana ngo abantu nibagwara yumva nyari byo niyo bikora kandi no twashizemo tumutaha Imana irabimwankiriza burundu biragaragara Imana ifise imvugo muri abakristo ni mwuzure simariri none uwo muntu yo comptabilité uko kuntu mutaza mubisirive basirimwe muntu ko uwo muntu yarafunzwe iminsi 8 rimwe muntu ngurabutu umuntu reka basi tumuhe favor abura gwatirize telefone mugabo atanu umwana keguma kwa cyangwa gira isezerano nagira isezerano akaguhemukira Imana izokora nigiki izozana umuntu w'umugwaneza aze gufasha ibitaro cyangwa aze kubaka ibitaro cyangwa bazanira ibyuma abaterera cyari barumwikira ba benefore kandi babyize babizi rero hano hari akajede ngo intungane rero zizoheza zisubize ziti mukama twakubonye ryarushonje tukaguha ibyo kurya unyotewe tukaguha icyo kunywa twakubonye ryari uri kavanara tukakwakira ugenda gusa tukakwambika twakubonye ryari ugwaye cyangwa uri mwibohero tukakuraba umwami nawe azoheza bishure avuga ati nari mwibohero nukuri nabibabwiye gihe cyose mwagiriye numwe muri abo urumva numwe apa numwe nkuko mubiririmba icyo cyose mwagiriye umwe muri abo bato tuvukana nijewe mwakigiriye nimuze umwe numwe wenyine arahagije muri abo bato muri bene wacu nijewe mwakigiriye abari bubafuna byo twakumviriza reka tubireke dukorere byeho mumve ngo impome zacu ziraraririwe kubera ko avuze ngo icyo cyose kubera ko bavuze ngo twabwize genda kuvuga ntibyabavunye Imana igusaba ikikuvuna ngaho rero mukomeza iyi nimero yawe ufise ndasagerozine aca bibarungikira iyi nimero yawe ufise ujya gusanga ufise uvuga uti iyi ni nimero y'intahava ubundi munsi Imana yaguhaye ibiro 10 by'ibirago uzavuga uti ari hano hora bajya kumpimba niburi buri kwezi even burindwi nk'ubu tuzogenda ku Pasika tugende no nyuma ya Pasika kandi mu kwa gatandatu tuzokwakira abakobwa babyariye iwabo na bagore bapfakaye cyangwa bahukanye abagore bahukanye abantu be nawe sibyo amamuko 9 tuzakira abana b'imfuvyi batagira niforme batagira amakaye batagira ikibisiguru ufise ikaye ufise carnet ufise ikaramu ukudufise icyumba cya sije cy'umukama dufise n'icyumba cy'ingemo y'umukama gihe cyose bizoba byuganiwe izina rye uzokwamvuga ati ngi ufise uvuga uti oya reka nifashishe dufaranga naco nari kwambika abana b'imfuvyi reka mfata 5,000 bazogenda barabe muri Vayura tuvange n'abandi babagurire abo niba bakeneye mama wanje preta porte iyo bazirose bashimana batazosoga shimana uzokumve kuzobukoze gikorwa gihambaye nuko rero ubu nibwo buryo uzogutandukanya n'imivumo y'ubwoko bwose bisuzugura gacinyizo n'agahinda sibyo siniwe ndabidandagura uburyo bwo kubikora muzatubwira nimubyegeranya mukavuga ati turahabira tuzobitora
kandi tuzobijana muzoba muhabona. Nawe ugiye nk'ubu byo turiko turegeranya tuzoja ku Imana wa Pasika kuwa gatandatu mweranda buca ari Pasika ko kwipasika kuwa mwumva ndi kwiradiyo. Hamundi wa gatandatu wa Yezu Munyakigongwe tuje ku Mpimba Muyinga. Byumvikana ko duhiriwe. Turahiriwe, turahiriwe kuko Mukama Yezu aje tubane. Turahiriwe, turahiriwe kuko Mukama Yezu aje tubane. Sabangu Mukama yigitifungu ariko yarigize n'umuntu muto ngo tubane nawe nagarutse nawe natangwa niwe garutse. Burayimu ngo barabagabo batatu batari bihangange arabagobera ngo nimuze ndabazimana birangira abonye ari Imana babiri baje guhanya n'abasigarana umurage. Iyo mpamvu rivuga ngo no kuboka gute gukora igitangaza ikintu nk'icyo ngo ntaganiriye ntagishije inama basaki banje. Niba muzi ko muri abana ba Burayimu muze tubikore n'imitumitoje y'amashati y'amajenisi yanyu bya bintu mujuje muri garde aho bigana bibananiza bigirane sana. Ndasabye Mukama aherekeza iri jambo. Ikindi cyo nagomba kubaganirirako iyo liste baje kwanexa ko duswa kuba ikiganiro dutebye kugira benshi mugira amahirwe kubironka. Ubwo rutonde bace bashirako wewe uzi ko ari cyo watanze utibonye ongera wandike turabikwemereye kandi mugire courage zo kurondera Imana mureke gucika intege. Amanimera bari fixe iyo urungitse ko yose turabibona ukujya mu zizi zo muri komera Kristo ni muzima. Tibatiri ko ku rutonde rozi. Yes. Mugabo mwumve ngo dishi eternity. Iyi liste uru rudome iyi nimero uzanayishanga no mu ijuru ntizotaka. Ifumbiri hora nifumbiri. Ejo Imana nigwa bita ibicumi uyizane kimwe muri 10. Mugabo ifumbiri ni kintu kiza ni circonstance. Kandi ifumbiri zirukana ama circonstance y'urupfu, y'ingwara, y'ibirozi, y'iminaniro. Nibyo nica 10 nibyo bikora. Nico gituma rivuga ngo nyenya mu bwami bwanje. Nanje nyenyere mu buzima bwayo. Mugiye ifumbiri ntikabure. Gira ugukurira impuzu. Gira uganiriza uduharage. Mu bungo mu babitangana n'amashano ngo bagirike tuzobihumanura. Urabiza. Tuzobihumanuza umuriro. Va mu ijuru. Nabo nta nabo dufise. Imana twishimire. Iyicubahira ubuzima bwayo. Hari ikanzu Bibiliya irabwiye aya majambo y'Imana nagiye masomera muyafate ku mutwe. Yaba muri Isaya 62, yaba muri Matayo 25, yaba muri Zaburi ya 50, wera ku murongo wa 5, yaba muri Zakariya 3, amajambo Mukama yamereye. Mugamwibuke ko Yozuwe yambuwe ikanzu icafwe nuvuga ibyaha kandi nibyo bikwega ibyago niko mwene cyakavuze ngo yambikwe yindi kanzu kandi yambikwa n'abamarayika. Ikigiye kure muri umutima wawe. Ibyo nkunda kubabwira amasengesho mukeneye mwebwe muri mu bihugu by'abara mwe muri kure y'amamisiyoni naya dukirutse imitima yacu duhezagire izina ry'Uwiteka dutangarira ububasha bwiwe dutangarira ubutware bwiwe dutangarira imbabazi ziwe dutangarira ubudahangarwa bwiwe. Ndongeye kwibutsa ngo uru rutonde bace babarungikira ni baba ni sahanditse ibyacu ni wa yafumbi kwa kuvomerera imigisha yawe byose bw'Imana. Sakabuto sumuhigo si cyacu nabwiye ko guherejo icyo saa 9 z'ijoro nzokwama ndabahinyigisho ishingiye kuri cyo kandi muzozifate nkama ndetse no muri studio bazaregistre bazibiko kwazo kuburyo uzisabye bace bazimuko nyene. Izo ni mirongo 8 ngiye kubanyuhisha izina rya Yesu Kristo mumve gutabaho. Ibikombe 8 bya mirongo kigozi. Imana duhumugisha, Imana dukure kwibyonye, Imana dutangaza.
Imana idutwenze. Mukama n'umutima uciye bugufi ndabibiye inyigisho. Mbibiye mu guca bugufi no mu kugaburira niburi abantu batari benshi kandi atari bake bashonje uyu munsi. Ndakwemereye ko nungira neza iyi nyigisho ikagira ibyamwa mu bana baza kuyumva. Nzogukorera nko kubishaka. Nzoguhebera ubuzima bwanje bwose sigaje kuri iyi si. Untuma ushaka kuntuma, ariko nanje ugaragaza ubutungane bwawe. Uhembure, uhumugisha, uhumugwiza abana bawe bari kuri iki gicaniro cyo muri muvukano wa Studio Restaurant Komera. Kristo ni muzima, abagwaye bakize, ababoshe babohore, abakenye batungisha, abafise imwendo barihire, abo imigisha yawe yazinzwe, abigikundiro cyawe cyazinzwe, abingo zabo zazinzwe, abimbyaro zabo zazinzwe, ubizingure ku bw'amaraso ya Kristo, impuhwe zawe, ububasha bwawe, imbabazi zawe, ni mu izina rya Yesu Kristo natuye umugisha w'Imana kuri twebwe ubwoko bw'Imana. Amen. Mwarahezagiwe.